Сунтар улуғын жалтатын социальный салаға специалиха Тамара Ивановна Иванова. Жере бу бес чагдага хынняны туунан опсанан бу улус будаga баалыга улус үчүгеме камсаган оңорбута ол курдук хыннянан келлер кемпендей кыржастар бетеме хыннянан келлер өссө ме бу бес чагдага хынняныга күз көмө бар эбитти ол туунан үтө күнүнөн ото жетили бүтүн курдук биги ага багалык бут быйыл социальный мера үлгерде арас социальный мералар көрдө олонно бес чагдага хынняны диен эме бар Олоннотон балагыннан гыннялыктарын хөп үле ветераннара үлеләбекке олорор 6-5 састырыттан үе агам састарды. Энегенан бу манна бу сайын биги улус бутуттан бастан агыс кыржагас ол кенниттен келин 5 бу үле ветераны гыннянан келдиле. Бу келер ый сетинне хүлбе бир күнүттен эмие бу сыняныга барары группа хомуя хичагы пока 2 заявка кирде онна 10 кигинетто билген заявление берелер күтөн олор. Колбур ол көмө кайдагы төлөбүрдөрүн проекттарын бээле уйналдар онтоннара бу санаторга кирелерге да кайдак болор. Проекттар ноттон пенсионный фонданнан кенилер проекттарын төлөттөрүлүк туганактарын онтон бу путевка барда хет фондан таккатыгынчага ону республика быт Саха СССР сүйүз сылынан биогон бырыгынын уюнан олорор инегенен бу биогон бырыгынын аңарын улус уюнар олата гражданин бетиттен 25 тыгынчан 19 тыгынчаттан такса сумманы төлөөн баран хайнанан келер. Баран келбит ветераннар бутнаха астынан доойын келлилер. Иннегенен биһиги ыңыры тибит эхигини эхиге мия баран хайнанан дору буягын көннөрүнөн келер гитигер.